ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. дар студия ёр муҳаммад самадов ва санабар абдулҳамидова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. наврӯз кӯҳантарин ҷашн ва оини тоҷикон. душанбе макони асосии таҷассумкунандаи наврӯз ва фараҳу шодии меҳмонону сокинон. калонтарин рамзи ҷашни наврӯз ва соли нави миллӣ дар майдони истиқлол гузошта шудааст. рушди саноат дар Бадахшон, фаъолияти босамари корхонаи коркарди туд ва гиёҳҳои шифобахш. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот афзоиш дода мешавад. 350 намуди растинии шифобахш ҳастанд ва аз онҳо мо якчанд намуди онҳоро кор карда истодаем ва ба истеҳсолот бароварда истодаем. омодагиҳо ба истиқболи шоиста аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар хатлону суғ тадбирҳои оммавии ободонӣ вусъат меёбанд. дар кӯчаи хиёбони шаҳри хуҷанд зиёда аз 2000 дарахтони ҳамеша сабз, 500 дона дарахтони ороишӣ шинонда шудааст. фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. оғози даври аввали ин озмуни ҷумҳуриявӣ бошукӯҳ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои тарбияи шахсиятҳои боодоб, донишманд ва эҷодкор мусоидат мекунад. даби дӯстӣ таҳти ин унвон дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи байналмилалии марафони дучархаронӣ доир шуд. мусобиқа дар сатҳи баланд гузашт. он қоидаю талаботе ки барои ин намуди варзиш буд риоя гардид. тоҷикистон кишвари сабз. то соли 2027 дар мамлакат наздики 11 миллион беғниҳол шинонида мешавад. ин дарахти санобар ки бештар аз 100 сол умр мебинад ҳаво ва муҳити зистро тозаю озода ва зебо месозад. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотии ахбор. фаронса имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи аломатгузории марзи байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистонро дар бишкек истиқбол менамояд. ин изҳорот ки раванди тӯлониро ба анҷом расид як нишонаи муҳим барои сулҳу субот ва идомаи ҳамкории минтақавии 5 кишвари осиёи марказӣ мебошад. кушодани сарҳадҳо ин қадами муҳим дар роҳи таҳкими мубодилаи мардум ва иқтисодӣ мебошад. дар ин раванди ба эътидол овардани равобити кишварҳои осиёи марказӣ фаронса мехоҳад аз нишасти сеҷонибаи раисони ҷумҳуриҳои узбекистон, тоҷикистон ва қирғизистон ки рӯзи 31 март дар хуҷанд ба нақша гирифта шудааст ҷонибдорӣ ва истиқбол намояд. дар изҳороти вазири давлатии британияи кабир оид ба аврупо ва америкаи шимолӣ Стеван Даути чунин омадааст. имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи аломатгузории марзи байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон барои қирғизистону тоҷикистон як рӯзи таърихӣ буд. онҳо созишнома дар бораи делимитатсияи сарҳадро имзо карданд. ҳамкории онҳо оид ба сулҳу субот ва амнияти минтақа мусоидат хоҳад кард. аморати муттаҳидаи араб аз тавофуқи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар мавриди таъини марз байни ду давлат истиқбол карда пуштибонии худро аз саю талошҳо баҳри таъмини сулҳу шукуфоӣ таъид менамояд. вазорати корҳои хориҷии аморати муттаҳидаи араб дар баёнияи худ изҳори умедворӣ намудааст ки ин иқдом ба таҳкими пойдорӣ, ҳамкории созанда, инчунин рушд ва сулҳу субот дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ ба манфиати ду мамлакати дӯст ва мардумони онҳо мусоидат намуда барои манофеи муштарак хидмат хоҳад кард. ҳамчунин вазорат таъкид менамояд ки аморати муттаҳидаи араб бо ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон робитаҳои мустаҳкам дошта аз талошҳои онҳо ба итмом мусоидат дар таъмини сулҳ, пешрафт ва субот дар минтақа пуштибонӣ хоҳад кард. аморати муттаҳидаи араб ҳамзамон ба аҳамияти музокироти мусолиматомез ҳамчун роҳи ягона барои ҳалли низоъҳо таъкид намудааст. озарбойҷон имзои созишномаи муайянсозии хатти сарҳади давлатиро байни ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии тоҷикистон гарму самимона
پذیرایی میکند. این سازشنامه تاریخی یک قدم مهم است که روابط دوستانه را بین این دو ملت همچنین امنیت و پیشرفت آسیای مرکزی را پرزور میکند. ما از ته دل هر دو کشور را برای دستاورد مهم مبارکباد میگوییم. برنامه تلویزیونی اخبار را ادامه می‌دهیم. نوروز از کهن‌ترین جشن ملتی سربلند و سعادتمند تاجیک بوده. در جمهوری تاجیکستان آن را دوام چند روز در سطح بلند تجلیل می‌کنند. در باغ و گلگشت‌های شهر دوشنبه رمز جشن نوروز و سال نو ملی گذاشته شده. در کوچه و خیابان‌ها شعار و آویزه‌ها نصب کرده شده است. شهر دوشنبه به مکان اساسی تجسم کننده نوروز و فرح و شادی تبدیل یافته است. نوروزشاه عزیزالله همکاری ما گزارش می‌دهد. کلانترین رمز جشن نوروز و سال نو ملی در میدان استقلال گذاشته شده است که بلندیش 30 متر و پهنایش 17 متر را تشکیل می‌دهد. رمز جشن نوروز از 7 طبق عبارت است که گردش فلک و کائنات را افاده می‌کند. هر یک طبق سومنک با نقش و نگار ملی آرا داده شده. در طبق آخرین گل چون رمز احیای طبیعت گذاشته شده است. در شفت طبق سومنک سبزه و درختان گوناگون و گلهای خاص به فصل بهار مانده شده. پهلوی مجسمه مجمع معماری استقلال را به محیط جشنی تبدیل داده است. در مجموع پیشنهاد آرایشات بدیعی، نوشتجات گوناگون و دیگر تدبیرهای ضروری از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پایتخت را به نمونه اساسی آمادگی به جشن نوروز و فرح و شکوه تبدیل داده است. امروز سرفرازی ما مردم تاجیک از آن عبارت است که این جشن ملی به جشن بین المللی تبدیل یافت و امروز چون از کوچه های شهر زیبای دیارمان گذر میکنیم همه جا آراسته، همه جا پیراسته، در حقیقت همه جا زیبا است. در قلب‌های ما تمام مردم تاجیکستان احساس خرسندی، احساس آرامی، صلح و ثبات و قدم‌های استوار در پی آینده آبادی این سرزمین جای دارد. باید یادآور شد که رمز جشن بین المللی نوروز و سال نو ملی در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصدیق گردیده است و امروز تجسم کننده این آیین اجدادی ملت کهن‌بنیاد تاجیک محسوب می‌یابد. بهار همچون پیک فرح از آمد نوروز مژده می‌دهد. این را از تصویرهای بدیعی سطح بلند علاقه هر یک ساکن و مهمان شهر دوشنبه در باغ و گلگشت و کوچه و خیابان‌های پایتخت احساس می‌کند. ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه با میدان‌های آرا داده شده آمده با احساس بلند خودشناسی یکدیگر را به فرارسی نوروز تبریک می‌کنند. ما با باغ‌ها برآمدیم، ها فضای نوروزی است، ما از این خیلی خرسند شدیم. اینچنین در اساس تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در 4 ناحیه پایتخت نیز رمز نوروز و سال نو ملی سومنک و گل و بوته‌های آرایشی گذاشته شده است. سومنک که رمز اساسی نوروز محسوب می‌یابد در فصل بهار هر یک عائله تاجیک آن را آماده می‌کند. سومنک و دیگر سنت‌های جشن نوروز از آن شهادت می‌دهد که ملت تاجیک از دوره‌های قدیم در ترغیب معرفت بلند زمینداری، استحصال نعمت‌های مادی، تحکیم صلح و دوستی و یکدیگر فهمی در جهان سهم نمونوی گذاشته است. نه اینکه در این باغ بلکه در تمام باغ‌های دوشنبه شهر عزیز ما احساسی آمد نوروز دیده می شود. یعنی الکی همه آن آمادگی هایی که برای گلپوش کردن باغ ها، برای زیبا کردن رهروها، برای لاله رنگ و سبز رنگ گرداندن اطراف باغ ها، همه کارها امروز در دوشنبه رفته ایستاده است. ما از شرافت استقلال بود که ما توانستیم با این جشن‌های اجدادی خود زمینه نو گذاریم، آنها را زنده کنیم، با آنها شکوه و شهامت نو بخشیم و آنها را پیشنهاد جهانیان کنیم. سال 2025 در شهر دوشنبه در دایره تجلیل از جشن نوروز چاره‌بینی‌های گوناگون سطح بلند به نقشه گرفته شده است. عین زمان با اجرای سنت‌های جشن نوروز آمادگی به این تدبیر سطح بلند جریان داشته با ترغیب و احیای بیشتر نوروز زمینه گذاشته می شود. حالا از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هدف به آن روانه کرده شده است که بهار و نوروز همچون پیک فرح بخش خوشروزی را در دل و دیده هر یک نفر افزون گرداند. نوروزشاه عزیزالله اشوری آدینه، مقصد اخبار.
با آمدن بهار و نوروز مردم در برابر راه‌اندازی چاره‌بینی‌ها همزمان با آغاز موسم نو کشت و کار و انجام تازه‌کاری‌ها می‌پذیرند. با این مقصد در شهر لیوکن تدبیر عمومی تمیزکاری محیط اطراف عملی گردید. تفصیلات در گزارش نوبتی. تازه و آزاده نمودن محیط اطراف، شنانیدن نهال و گل و بوته‌های موسمی و دائمی آرایشی و انجام دیگر عملهای تمیزکاری از زمره عنعنه‌های نیک جشن نوروز بین المللی به حساب می‌رود. از این لحاظ ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون شهر لیوکند اقدام‌های عمومی تشکیل کرده برای در سطح بلند جشن گرفتن نوروز بین المللی آمادگی می‌گیرند. در همین زمینه با تشبث مقامات اجراییه حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست در شهر لیوکند در منطقه زغیرتود ساحل راست دریای وخش که همچون موضع سیاحی به حساب رفته، مخصوصا در فصل بهار مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی به اینجا بیشتر تشریف می‌آورند، تحت عنوان تازگی محل و تازگی ساحل حشر عمومی تشکیل کرده شد. ما مقصد گذاشتیم در پیش خود هر هفته روزهای استراحتی، روزهای شنبه حشر دستجمعانه در موضع‌های سیاحی شهر لیوکن چنین اکسی‌ها را برگزار نماییم. به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن وطن عزیز محبوبمون. با اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست دوام یک ماه اخیر در شهر لیوکن یک چند مراتبه چنین اقدام‌های عمومی تمیزکاری بخشیده به سزاوار جشن گرفتن نوروز بین المللی با اشتراک دایره وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون دایر کرده شد. در تدبیر امروزه باشد اشتراکچیان موضع سیاحی زغیرتود را از هر گونه پرتاب‌ها تازه نمودند. بهار یک فصلی هست که همه می‌خواهد که در طبیعت زنده باشد، از آنمون زیبایی طبیعت از نزدیک شناس شود و در همین هوای تازه بهاری یک نکهت بهار را خود لذت بگیرد. اطلاع داده شد که با استفاده از شرایط مناسب آب و هوا در شهر لیوکن من بعد نیز با اشتراک ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون در همکاری با متخصصان بخش حفظ محیط زیست همین گونه اقدام‌های اکولوژی راه اندازی کرده می شود. در دوره آمادگی به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با قامت افراختن انشاءات گوناگون سیمای معماری شهر خوجند به طور نظررس تغییر یافت. اینک با مساعد گردیدن وضع آب و هوا در شهر تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته عزم مقامات دولتی و صاحبکاران به آن روانه شده است که جشن بین المللی نوروز با دستاوردهای نظررس و شایسته استقبال گرفته شود. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت ساخت شهر خوجند نقشه‌های سازندگی مرحله به مرحله در تمام سمت و ساحه‌ها عملی کرده می شود که در این راستا به نوسازی کوچه و خیابان‌ها از جمله تعمیر و ترمیم راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد، نمای بیرونی بیناهای معموری، مرکزهای سودا و خدمترسانی شهر توجه بیشتر است. اینک با مساعد گردیدن وضع آب و هوا نوسازی کوچه و خیابان‌ها آغاز گردیده در سال روان قسم معین کارها تا جشن بین المللی نوروز به انجام رسانیده می شود. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت در شهر در برابر بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون با استفاده از امکانات و اقتدارهای موجوده به سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان‌ها نیز توجه بیشتر ظاهر گردیده همساله از جانب کارمندان سرریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی در وقت معین شده شماره زیادی نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می شود. بنا به معلومات مسئولان در دوام ماه‌های ینور و فوریه و 15 روز سپری شده ماه مارس در کوچه و خیابان‌های شهر خوجند زیاده از 2000 بیخ نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن شنانیده شده به استقبال جشن جهانی نوروز. امروزها کارمندان کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری در دو کنار کوچه و خیابان‌های اسماعیل سامانی، سیردریا، فردوسی، گلگشت‌های الهیده و باغ‌های فرهنگی و فراغتی تدبیرهای سبز و خرمگردانی را وسعت می‌بخشند. در کوچه خیابان شهر خوجند زیاده از 2000 درختان همیشه سبز، 500 دانه درختان آرایشی شنانده شده است و حالا گل‌های موسمی شناندن سر کردیم با دوام دارد. در نقشه گرفته شده است که 1 میلیون گل‌های موسمی شنانده شود در کوچه خیابان شهر خوجند. در قسمت شمالی شهر خوجند زیاده از 700 بیخ درختان همیشه سبز صنوبر شنانده شده است.
یادآور می‌شویم که در آغاز سال روان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند با اشتراک شماره زیادی ساکنان کسب و کار گوناگون زیاده از 300 درخت خوشنمود مگنولیا شنانیده شد. این تعداد درخت مگنولیا از جمهوری ایتالیا آورده شده انتخاب موضع و طرز شنانیدن آن با مصلحت و مشورت عالمان و متخصصان ساحه صورت گرفت. زیرا اساس نشونمای خوبی منبعه درختان از خاک طرز درست شنانیدن و تامین با آب و غذا وابسته می باشد. در کوچه کمال خوجندی و نقشه گرفته شده است که روزهای نزدیک 1000 بیخ درخت‌های همیشه سبز صنوبر شنانده میشد و در خیابان اسماعیل سامانی کوچه سلطان عمری سنگین پالوان درختان مرجویلنیکو کیپاریس شنانده میشود. مورد ذکر است که دوام سالهای اخیر خوجند به یکی از شهرهای پیشرفته تاجیکستان تبدیل یافته در نتیجه عملی نمودن هدفهای سازنده حکومت کشور دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد و سطح و صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر گردید. امروزها عزم و تلاش ساکنان بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه شده، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در همدستی با صاحبکاران روند سازندگی را وسعت می‌بخشد. در شهر دوام سالهای 2022-2024 با مورد بهره‌برداری قرار گرفتن بیشتر از 750 انشاءات تعیینات گوناگون صدها نفر ساکنان صاحب جای کار شده در تمام سمت و ساحه‌ها دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. جشن بین المللی نوروز در مرکز جمهوریوی تکمیل اختصاص کارمندان ساحه‌های سیاحی و خدمترسانی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاص تجلیل گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. نوروز جشن زندگی ساز بود. از آمدن آن همگان خوشی و خرسندی و رقص و بازی میکنند. در لیسه کسبی خدمت و توریسم شهر دوشنبه و مرکز جمهوریوی تکمیل اختصاص کارمندان ساحه‌های سیاحی و خدمترسانی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان جشن نوروزی بین المللی تجلیل کرده شد. تاکید گردید که نوروز نه تنها جشن بیداری طبیعت بلکه رکن مهم خودشناسی و خودآگاهی ملی است که اهمیتی بزرگ فرهنگی و معنوی دارد. در نمایشگاه نوروزی 7 سین و 7 شین طعم‌های ملی خصوصا خوراک‌های نوروزی، لباس ملی، آیین‌های نوروزی، هنرهای مردمی و دیگر دستاوردها معرفی گردید. آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی میباشند و اهل بشر را به تحملگرایی، بنیادکاری و سازندگی آفریدن زیبایی و زیبایی پرستی هدایت مینمایند. در ایام نوروز و فصل بهار پوشیدن لباس‌های ملی ایدانه، تازه و آزاده نمودن خانه و کاشانه، کوچه و خیابان، باغ و گلگشت و محلی زیست از آیین‌های زیبایی پرستی نیاگانمان منشأ میگیرد. حاضرین یکدیگر را با مناسبت احیای جشن طبیعت، آغاز نیت‌های بهاری و نقشه و تدبیرهای تازه تبریک میگفتند. جشن نوروز یکی از ایدهای قدیمترین بوده. چطوری که ما میدونیم مردم تاجیک از خور تا کلان سر کرده همه بی‌صبرانه جشن نوروز را انتظار هستند و ما نیز اینچنین در قطار مردم تاجیک میخواهیم که جشن نوروز را امروز در مرکز خود جشن گیریم. چطوری که میبینید هر یک مؤسسه ما همراه مؤسسه تعلیمی دسترخوان ایدانه را با 77 اورو داده. حالا کوشش به خرج داده ایم که نوروز بین المللی رو با تمام شکوه و شهامت قید کنیم. نوروز چون جشن متحد سازنده ملت‌ها و پیوندگر نسل‌ها در حیات اجتماعی و فرهنگی مردمان نقشی مهم دارد. ذکر شد که نوروز چون محبوب ترین، قدیم ترین و زیباترین جشن مردمی در دامان طبیعت زیبای کهندیار ما ظهور کرده، در سرنوشت ملت و تمام میراثبران آن با ابتکار سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام بین المللی گرفته، با اصالت و واقعیت تاریخی خود برگشت و سنت‌های اجدادی آن برقرار شد. مقام بین المللی را کسب کردن نوروز امکان فراهم آورد که مردم عالم از فلسفه احیاگری و سازندگی و بشردوستانه این جشن بسیار قدیمه
ҳарчи бештар огоҳ гардад. зеро наврӯз танҳо марбут ба қаламрави зуҳури он набуда, балки суннату анъанаҳои неки он метавонад чун василаи ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намояд. аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз гувоҳӣ он аст, ки ҷаҳониён ба оину арзишҳои фарҳангиву инсонпарваронаи он эҳтироми воло доранд ва онро чун воситаи таҳкими сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоиву бедорӣ эътироф менамоянд. дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 47 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд. Корхонаи коркарди туд ва истеҳсоли гиёҳҳои шифобахш аз зумраи корхонаҳое мебошад, ки дар истеҳсоли маҳсулот фаъолияти назаррас дорад. гузориши Моҳираи Тоҳир. соли 2024 бо истифода додани парки саноатии технологии баракат дар рушду хоҷагии халқ на танҳо шаҳри Хоруғ, балки вилоят саҳифаи нав кушода шуд. дар ин ҷо 6 коргоҳҳои хурду миёна ба фаъолият шурӯъ намуданд. бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят дар маҳаллаи баракат 6 корхонаи саноатӣ таъсис дода шуданд. яке аз онҳо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Насим мебошад, ки ба соҳибкор Набод доди худой ва мансуб буда ба истеҳсоли ширинворӣ аз туд ва дигар меваҳо машғул аст. ин коргоҳ бе истифодаи ҷузъиёти кимиёвӣ истеҳсоли шоколадро аз меваи туд ва дигар омехтаҳои табиӣ ба роҳ монд. мусаллам аст, ки меваи туд дар тамоми ҳудуди поёнии Бадахшон фаровон буда пештар аҳамияти иқтисодӣ надошт. бо бунёд гаштани коргоҳҳои хурду миёна ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулот аз ашёи хуми маҳаллӣ, бархе аз сокинон имконият пайдо намуданд, ки тути хушкро ба корхона фурӯшанд. корхона рӯ ба васеъшавӣ дошта, бо истифода аз технологияи муосир маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол менамояд. аз рӯи иттилои роҳбарияти корхона бинои истеҳсолии он дар як толори васеъ ҷойгир буда 12 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъминанд. ҳамаи таҷҳизоти замонавӣ аз давлати чин дастрас гардиданд. коргарон пеш аз ба фаъолият шурӯъ намудан усули истифодаи техникаи муосир корхона қодир аст дар як сол то 20 тонна меваи хушк коркар намояд. бештари аз ин маҳсулот ба содирот нигаронда шуда дар ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ талабгорони зиёд дорад. берун аз ҳудуди ин минтақа ҳам маҳсулоти корхона ба савдо меравад. дар паҳлӯи корхонаи Насим коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ависена ҷойгузин аст, ки фаъолияти он ба истеҳсоли доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши Бадахшон равона гардид. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ависена дар истеҳсоли дорувориҳои растанигӣ таҷрибаи хуб дорад, вале то соли 2024 коргоҳҳои замонавӣ надошт. бо таъсис додани коргоҳи нав фаъолияти он дучанд беҳтар гардид. барои фаъолияти коргарон ҳам шароит ба маротиб хубтар гашт. табиати Бадахшон дорухонаи беназир буда, коркарди растаниҳои шифоӣ метавонад бо як самти муҳити рушди саноат дар минтақа гардад. дар ҳудуди Бадахшон яъне 350 намуди растаниҳои шифобахш ҳастанд ва аз онҳо мо якчанд намуди онҳоро кор карда истодаем ва ба истеҳсолот бароварда истодаем. бояд қайд намуд, ки дар дашту кӯсорони Бадахшон зиёда аз 200 номгӯи растаниҳои шифоӣ мавҷуданд, ки на ҳамаи онҳо барои табобат истифода мегарданд. пештар ба ҷамъоварӣ ва истифодаи онҳо табибони халқӣ машғул буданд, ки на ҳамаашон дорои маълумоти миёна ё олии тиббӣ буданд. то дергоҳ чунин тарзи табобат беташхис дар баъзе мавзеъҳо вуҷуд дошт. бо таъсис ёфтани дорухонаҳои касбии тиббӣ ин омилҳо аз байн рафтанд. айни ҳол дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 3 дорухонаи гиёҳҳои шифоӣ, ки бо иҷозатномаи вазорати тандурустии ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд, арзи астӣ мекунанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ахбор. вусати корҳои созандагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати. корҳои созандагӣ бо саҳми сокинони ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳия оғоз гардида дар муҳлати муқаррар гардида бо сифати хуб анҷом дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни муқаддасу миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Рӯдакӣ низ тадбирҳои созандагиву ободонӣ вусъат меёбад.
бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва саҳми сокинону соҳибкорон дар навбати аввал инфраструктури маҳал мукаммал гардонида шуда сатҳи зиндагии сокинон беҳтар мегардад. Дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ бо саҳми сокинони ҷамоати деҳоти гулистони маҳаллаи тезгари поён ки роҳи ин маҳалла солиёни зиёд вайрону валангор гардида буд таъмир мегардад. бо дастгирии аҳолии маҳалла ва соҳибкорони муваффақи деҳаи тезгари поён тасмим гирифтанд ки ба масофаи 1 километр роҳ асфалтпӯш карда шавад ва ҳамаи ин корҳои ободониву созандагӣ баҳри таъмини зиндагии шоистаи мардум дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маънидод карда мешавад ва корҳои созандагии ободонӣ бахшида ба ин ҷашни бошукӯҳ дар ҳудуди ноҳияи рӯдаки аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоат деҳоти гулистон бо маром идома дорад ва мо нақшаву ният дорем ки дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ беҳбудиҳо ба вуҷуд оварда корҳои созандагию ободониро тақвият бахшем. корҳои тахту ҳамворкунии роҳи мазкур махсусан мавзеъҳое ки пурра вайрон гардида рафтуомади воситаҳои нақлиёти сабукрав мушкил шуда буд оғоз гардидааст. роҳи мазкур бо истифода аз техникаҳои муосири соҳавӣ анҷом дода мешавад. махсусан дар фасли зимистон ҳаракати нақлиёти сабукрав тавассути ин роҳ комилан ғайриимкон шуда ронандагону мусофирон пешорӯи мушкилӣ мегардиданд. инак дар доираи иқдомҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ ин роҳ бо саҳми сокинони маҳал дар ҳудуди 1 километр сохта мешавад. боғдорони шаҳри Панҷакент бо истифода аз вақти мусоид ва имконияти мавҷуда ба коркарди байни қатори ниҳолон, шаклдарории дарахтон ва пошидани доруҳои гуногуни мувофиқ шурӯъ намуданд. гузориши Далери Бозор ва Зарҳуни Неъматулло. дар шаҳри Панҷакент баробари рушди саноат дар доираи супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ ба рушди кишоварзӣ хусусан боғдорӣ низ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир мешавад. зеро боғдорӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷанбаи сердаромадтарини соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ, ғанӣ гардонидани сабати истеъмолӣ, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайянро ишғол менамоянд. дар ин замина иқлими мусоиди шаҳру деҳоти Панҷакент имконият медиҳад то майдонҳои боғу тогзор аз ҳисоби ниҳолони серҳосил зиёд карда шаванд. ин аст ки имсол боғдорон бо мақсади гирифтани ҳосили дилхоҳ ба корҳои агротехникӣ аз қабили ба шаклдарории ниҳолон, нарм намудани бехи онҳо ва пошидани доруҳои гуногун, аз қабили заҳрхимикатҳо бар зидди ҳашарот ва касалиҳои гуногун машғул мебошанд. чунин як корҳои зарурӣ дар хоҷагии деҳқонии Сомониё ки дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералии ҷойгир аст, бо истифода аз техникаву мошинолоти махсуси замонавӣ ба роҳ монда шудааст. ин хоҷагии деҳқонӣ дорои 11.2 гектар замин буда, аз он наздики 8 гектарашро боғу тогзор ташкил медиҳад. якум коркард бо препарати сияники равған ва моеи бардогӣ якҷоя карда ба дарахтҳо то бедор шудани муғҷа мезанем. баъд аз он пеш аз гул бо як маротиба ва баъд аз гул бо як маротиба ҳамеша 4 маротиба коркард мекунем. имсол бо тоза намудани заҳбурҳо, ҷӯйҳо, ҳамаи корҳо дар сатҳи олӣ рафта истодааст ва боварӣ комил дорам ки имсол ҳосили хуб мерӯёнем. чунин як корҳои биотехникӣ яъне пошидани заҳрхимикатҳо бо истифода аз техникаҳои зарурӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан низ ба роҳ монда шудааст ва боғдорон ният доранд ки бо ба роҳ мондани корҳои зарурӣ соли ҷорӣ низ ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ҳоло мавсими коркарди баҳории боғу тогзор бо муқобили ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо мебошад ки дар айни ҳол дар хоҷагии деҳқонии Исмоилҷон Муҳаммадиев дар боғи саҳмдор Хурмонов Раҳматҷон коркарди баҳорӣ гузаронда истодем. ин коркарди мо муқобили хӯтур, шитовка, сипарболак ва дигар касалиҳо
استفاده برده می شود. میوه باغ‌های مذکور و در عموم تمام باغ‌های شهر و دیهات پنجکن در بازارهای مملکت با طعمی خاصه خریداران زیاد دارند و اکثریت آن را تاجران بی‌واسطه از خود دهقانان خریداری می‌نمایند. مورد ذکر است که یک زمره برنامه‌های رشد باغ و تاک‌پروری در جمهوری تاجیکستان امکانیت داد که باغداری به یک ساحه پراقتدار کشاورزی تبدیل گردد و در این زمینه در شهر پنجکن نیز کارهای زیادی به انجام رسانیده می‌شوند. امروزها در اینجا 3367 گکتار باغ و تاک‌زار موجود میباشد که از آن 2278 گکتارش را باغ سیب تشکیل میدهد. در یک سال اخیر باشد با مقصد زیاد نمودن باغ‌ها و همین گونه افزون نمودن استحصال این نمود محصولات کشاورزی 18 گکتار باغ نو بنیاد و 13 گکتار دیگر برقرار کرده شده است. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن، اخبار. در زمینه عملی نمایی برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و ناحیه‌های مملکت معرکه نهالشینانی وسعت داده می شود. همکاران ما گزارش می دهند. چون دیگر معرفت‌های اجتماعی معرفت اکولوژی مهمترین عنصر زیست برای سلامتی و پاک نگاه داشتن محیط اکولوژی به حساب می رود. بخصوص در جهان امروز آلوده‌شوی فضای اکولوژی سیاره با تاثیر گازهای گلخانه‌ای و دیگر عامل‌ها که یک از خطرهای اکولوژی به حساب می‌روند، جامعه جهانی را وادار می‌سازد تا در برطرف سازی چنین بحران اکولوژی تدبیرهای سریع اندیشند. خوشبختانه با اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سراسر کشور، محله و شهرک، خیابان‌ها، کنار راه‌ها درختان آرایشی و سایه افکن و میوه دهنده شناخته شده. در مرکزهای مأموری ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت باغ‌های گوناگون رنگ درختان بنیاد گشته ایستادند. چون تشبوس پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی رحمان در بین عامه به یک حشر نهالشینانی عمومی ملی تبدیل یافته، همه ساله چی در آغاز فصل زمستان و بهار ساکنان کشور، نمایندگان کسب و کار گوناگون با درک حفظ نمودن عالم نباتات از حادثه‌های طبیعی در یاله و پشته و کنار راه‌های ماشینگرد وابسته به اقلیم و خصوصیت‌های نموی درختان نهال‌ها می‌شناسند. کارمندان وزارت کارهای داخلی نیز چون دیگر ساکنان مملکت با درک مسئولیت جهت عملی سازی طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 در سبز و خرمسازی نزد بینه‌های مأموری مقامات، حدود قسم‌های حربی قشون‌های داخلی، موضع‌های استراحتی و زمین‌های در اختیار ساختار مذکور بوده، در شناندن نهال و درختان سایه‌افکن و میوه دهنده و آرایشی سهمی سازگار گذاشته ایستادند. در اساس نقشه تصدیق نموده وزارت کارهای داخلی، هیئت شخصی جزو تام‌های مقامات در سراسر کشور با مقصد کبودی‌زارکنی سهم گذاشتن در بهتر گردیدن فضای اکولوژی کشور به حشر نهالشینانی برآمدند. از جمله در موضع قلپیسته که در آن قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جایگیر است و در اختیار خود زمین‌های مساعد برای نهال پروری دارد، کارمندان ریاست‌های دستگاه مرکزی وزارت درختان گوناگون، سایه افکن، سوزنبرگ و ارچه، میوه دهنده، گیلاس و زردآلو، پیسته و بادام، سیب و انار، نوع‌های گوناگون انگور و در حدود زمین‌های قسم حربی نهال خوچ که میوه آن خصوصیت دوابخشی دارد شناخته شد. از میوه‌های درختان مذکور در سال‌های نزدیک افسران و سربازان قسم‌های حربی قشون‌های داخلی می‌توانند موسمی و یا در سردخانه‌ها ذخیره کردن میوه‌ها در فصل زمستان و نوشابه آماده کردن استفاده نمایند. در موضع‌های بلندتر پشته‌ها شناندن درختان سایه‌افکن و آرایشی نیز بهترین عامل پیشگیری شستشوی، کندشوی اروزی تل و تپه‌ها از باران و ترمه و دیگر حادثه‌های طبیعی میباشد. درختان زیادی که در موضع مذکور شناخته شدند از نگاه علمی به اقلیم اینجا مطابق بوده. از تجربه باغ‌های بنیاد شده سال‌های پیش عیان است که در مدت کوتاه درختان ثمره خوب میدهند. قبلا این یاله و پشته‌هایی که امروز باغ و مرغزار پردرختند بیابانی را میماند که خوشبختانه با جلب سربازان و افسران و کارمندان وزارت کارهای داخلی مرحله به مرحله با توسعه متخصصان ساحه باغپروری نوع‌های گوناگون درختان شناخته شده. برای سبز و خرم نگهداری درختان از مسافه 13 کیلومتر راه از دره خرنگان ناحیه ورزاب آب مصفا آورده شده. قسمی از درختانی که در بلندی‌ها جایگیرند طریق قطرگی پرورش می‌شوند. چنین حشر عمومی نهالشینانی کارمندان وزارت کارهای داخلی در ولایت‌های سوخت و ختلان، بدخشان، منطقه و ناحیه‌های رشت و ناحیه‌های توبه مرکز با دست و دل گرم عملی کرده شده. در عموم زیاده از 10,000 درختان گوناگون شناخته شد. واقعا هم هر عمل و کاری که با همدلی، ذوق و دل گرم در یکجایی اقدام می شود ثمر خوب داده دلیل از وطن دوستی و ارج گذاشتن هر وجب خاکی دیار است.
تشبس‌های بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کل ساکنان خوش‌طلای سرزمین بهشت‌آسا تاجیکستان عزیز را وادار می‌سازد که با معرفت و مسئولیت بلند شهروندی بر رشد و سرسبزی کشور و استوار حفظ کردن دولت صاحب استقلال خود سهمگذار باشیم. با مقصد سبز و خرمگردانیدن محیط زیست، نگاه داشتن قبط حاصلخیز خاک و به کشوری سبز تبدیل دادن تاجیکستان عزیز، امروز در شاهراه وحدت دوشنبه در تل و تپه‌های سالها بیکار خوابیده از جانب تشکیلات و مؤسسه‌های زیرتابع آگنتی خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان با طور دست جمعانه 5000 نهال درختان همیشه سبز از جمله صنوبر، سرو، اردچ و نهال‌های سایه‌افکن عقایق سفید، سده و ارمغان و آلوچه کوهی همچنین بادام که به کمابی تاب آورند شناخته شد. موافق برنامه دولتی کبودیزارکنی تا سال 2040 باید در جمهوری 2 میلیارد درختان سایه افکن، همیشه سبز، آرایشی و میوه دهنده شناخته شود. اگر هر یک شهروند با حس مسئولیت یک درخت شنانده سبزیش آن را تامین نماید، در عملی شوی این برنامه سهم می‌گذارد. برای مرحله به مرحله عملی گردیدن برنامه‌های دولتی و با رعایت درست اگرتکنیکا شنانیدن هر یک نهال، متخصصان ساحه به کارمندان توصیه‌های سودمند پیشنهاد نمودند. وقتی که ما درختان بکنیم، از کندن تا شنیدن درخت همگی باید که 15 دقیقه وقت باید که صرف شود. وقتی که راه دراز و نهال‌های ما تعیین می‌کند، ما باید که نهال را در شرایط پوشیده نگاه داشته و جای نهالشانی برسانیم. وقتی که نهال‌های ما در نشیب‌ها شنیده می شود، در روزی حجم ریشه باید که تا 10 سانتی متر فرق کند. در این حالت می تواند آب به طرز طبیعی ذخیره شود و نهال ما سالم پرورش شود. با دو اصول ما میتونیم که صنعی جنگلزار بنیاد کنیم، هم تخمی هم نهال. چقدر نهال جوان شدیم، همون قدر امکانیتی به همون منطقه مطابق شدن نهال ما پیدا می شود. به خاطر تامین سبزیش این نهال ها که در این موضع بی آب شنانیده می شوند، از جانب متصدیان در ظرف های آب نگهداری کلان مقیاس در فصل تابستان آبیاری نهال ها تامین کرده می شود. در چند سال اخیر دامن تل و تپه ها و شاهراهای وحدت و دوشنبه، حصار و ورزاب زیاده از 70,000 بیخ نهال های به شرایط محل مطابق شنانیده شده است. بنیاد این زینه‌باغ‌ها از آن جهت مفید است که آب به طور کافی ذخیره و نمناکی زمین تا دیرگاه نگاه داشته می شود. تا به امروز در دایره نقشه کارهای بنیاد و برقرارکنی جنگل در سراسر جمهوری زیاده از 1800 گکتار کارهای بنیاد و برقرارکنی جنگل و پلانتاسیون گذرانده شد. کارهای نهالشنانی در تل و تپه‌های شاهراه‌ها و در دیگر موضع‌ها ادامه دارد. در دایره عملی شوی برنامه دولتی بنیاد جنگل و برقرارسازی آن برای سالهای 2020-2026 و برنامه دولتی کبودیزارکنی تا سالهای 2040 در نهالخانه‌های زیرتابع آگنتی نهال‌هایی که در حالت محو قرار داشتند از تخمی، پرورش و نگاهبین کرده می‌شوند و با دیگر تشکیلات و اداره‌ها برای سبز و خرمگردانی پیشنهاد می‌گردند. این درخت صنوبر که بیشتر از 100 سال عمر می‌بیند، در این مدت در برابر پیشگیری شستشوی قبط بالایی خاک همچنین هوا و محیط زیست را تازه و آزاده و زیبا می سازد. با طور زینه‌باغ شناندن نهال‌های همیشه سبز در دامن تل و تپه‌های نزد شاهراه به حسن وطن همیشه بهار ما زیبایی و خرمی بیشتر زعم نموده، این گونه تدبیرهای اکولوژی محیط زیست را در همه فصل سال تازه و آزاده نگاه می دارد. در دایره اجرای برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در منطقه لوچاب ناحیه سینای شهر دوشنبه از جانب کارمندان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده و تمام کارمندان زیرساختار آن حشر دسته‌جمعانه تشکیل گردیده بیش از 2500 بیخ نهال‌های سایه‌افکن و سوزنبرگ شنانیده شد. طبق عملگردانی نقشه معین گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه
барои солҳои 2025-2027 дар ҳудуди шаҳри душанбе шинонидани 450 000 бехниҳол ба нақша гирифта шудааст ки ин барои сабзу хуррам ва зебо гардонидани симои пойтахти кишвар шаҳри душанбе нақши назаррас дорад. маҳз неъмати бебаҳо истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст ки ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои кабудизоркунии кишвар ва шинонидани ниҳолу дарахтон ки барои нигоҳдорию беҳтар намудани тозагии ҳифзи муҳити зист равона мегардад чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар раванди ҷаҳонишавӣ ва зиёд гаштани корхонаҳои саноатӣ нақши кабудизорнамоии кишвар барои беҳтар гардонидани вазъи ҳаво ва тозагии оксиген ба соназаррас аст. аз ин рӯ сокинони кишвар талош бар он менамоянд ки дар раванди ободу зебо гардонидани ҳар гӯшаву канори кишвар саҳм гузоранд. вусъати тадбирҳои ободониву сабзгардонӣ дар ноҳияи рӯдакӣ нишони он аст ки масъулин дар самти ба як ноҳияи тозаву озода ва пешрафта табдил додани он тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. дар ҳамин замина дар ҷамоати гулистон дар мавзеи агроҷангал воқеъ дар шоҳрои душанбе ваҳдат тадбири дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ сурат гирифт. иқдоми мазкур бо иштироки даҳҳо нафар аз кормандони агентии хоҷагии ҷангал дар масоҳати 30 гектар ба роҳ монда шуд. мавриди зикр аст ки ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ экология аз ҳар яки мо тақозо мекунад то дар сарсабзии кишвар саҳм гузорем ва талош ба харҷ диҳем то фазои хубу солимеро ба ояндагон вогузор намоем. бо назардошти он ки ин масъала дар ҷаҳони муосир хеле ҳассос аст, пас мебояд бештар ниҳолу бутаҳои ороишу мевадиҳандаро шинонида дар ин зимн дар ҳифзи муҳити зист ва сарсабзу хуррам намудани маҳалли зист саҳм гузорем. дар ин шаб бурӯз аз ҷониби ҳашарчиён дар шафати роҳ ва талу теппаҳо ниҳолҳои гуногун бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуд. амалисозии тадбирҳои мазкур ҳамчунин боиси боз ҳам беҳтар гардидани вазъи экологӣ дар ноҳия мегардад. ҳавои тоза ва заминҳои бою ғанӣ аз минералу дигар ғизодиҳандаҳои мусоид дар тоҷикистон ба сабзиши ниҳол имкон фароҳам сохтааст ки меваи тоҷикистон бо фарқият аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ хуштаъму аз ҷиҳати экологӣ тоза аст. бо назардошти он ки шинонидани ниҳол ва бунёди ҷангал манфиатбор аст, масъулин ба ин бахш таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва сол то сол бо истифода аз талу теппа ва заминҳои бекорхобида заминҳои ҷангалро зиёд менамоянд. дар шароити кунунӣ ки аҳолӣ сол то сол афзоиш ёфта, ҳамчунин раванди бо суръати тағйирёбии иқлим ба табиат таъсири манфӣ мерасонад, васеъ намудани майдони ҷангал мувофиқи мақсад дониста мешавад. вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ тибқи нақшаи таҳрезигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри нурак дар заминаи ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо аз ҷониби сокинони деҳот ва шаҳри нурофарон бо ҳисси баланди миллӣ ва ифтихори ватандорӣ пазируфта шуда аҳли ҷомеаи шаҳр дар ободонии диёри хеш саҳми арзанда мегузоранд. вусъати тадбирҳои ниҳолшинониву сабзгардонӣ таҳти аксияи саҳми ман дар ободии шаҳри ман ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо бахши ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали шаҳри норак дар мавзеъҳои барои ниҳолшинонӣ мутобиқ роҳандозӣ гардида имконият медиҳад ки талу теппаҳо ва мавзеъҳои кӯҳдомани ҳудуди шаҳр ояндаи наздик бо шинонидани ниҳолҳои гуногун сабзу хуррам хоҳад шуд. тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри норак то имрӯз дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 17 000 бех ниҳолҳои гуногун шинонида шуда, маъракаи сабзгардонӣ то моҳи майи соли равон пайваста доиру баргузор карда мешавад. айни замон дар мавзеи чашмаи ҷамоати деҳоти дуконии шаҳри норак бо иштироки доираи васеи сокинон маъракаи ниҳолшинонӣ бо вусъат идома дорад. имрӯз дар ин мавзеъ бо иштироки доираи васеи сокинон зиёда аз 2500 ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд. ин ҳадафҳо гувоҳӣ медиҳад ки шаҳри норак ояндаи наздик ҷои дӯстдоштатарин барои сайёҳону ҷаҳонгардон гардад. иқлими шаҳри норак барои нигоҳубин ва парвариши дарахти анор хеле мувофиқ мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри нурофарони норак тасмим гирифтанд ки ояндаи наздик боғҳои нави анорпарвариро бунёд намоянд. барои амалӣ гардонидани ин ҳадаф имрӯз бо саҳми кормандону
متخصصان نیروگاه برقی آبی بویغازی در جایهای معین گردیده زیاده از 1000 بیخ نهال انار شنانیده شد. تصمیم‌های سبزگردانی و نهال شنانی امکانیت می‌دهد که آینده نزدیک موضع‌های کوهدامن و شفط شاهراه‌های نقلیاتی مسیر شهر نورک سرسبز و خرم گردیده مکانی دوست داشته‌ترین برای جهانگردان و سیاحان گردد. روزی سیوم است که با جلب ساکنان و فعالان پایتخت در استانخانه ملی تاجیکستان بخشیده به اعلان گردیدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها 21 مارت روز بین المللی پیریخ‌ها و رشد سیاحی داخلی سیر گروهی تشکیل می گردد. شرح بیشتری موضوع در گزارش زهیر نصرالله زاده. طول 4 روز می شود که با تشبوس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به اعلان گردیدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها و در این زمینه هرچی بیشتر آشنایی پیدا کردن با تشبوس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در استانخانه ملی جمهوری تاجیکستان با جلب جوانان و نورسان ساکنان و مهمانان پایتخت سیر گروهی استانخانوی برگزار می‌گردد. در دایره سیر استانخانوی امروز جوانان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدودی پایتخت تالار تشبوس‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌های استانخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند. ضمن تماشای جوانان و دانشجویان محتوای اساسی تشبوس‌های تاجیکستان در ساحه آب و پیریخ‌ها پیشنهاد کرده شد. تأکید گردید که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی برای حل مسئله‌های مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و حفظ پیریخ‌ها پیشاهنگ دانسته می شود. یادآور می شویم که این تشبوس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از 11 مارت تا 14 مارت ادامه یافته در دایره آن ساکنان و فعالان پایتخت، کارمندان کسب و کار گوناگون و جوانان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدود پایتخت توانستند تالار تشبوس‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌های استانخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمایند. مقصد اساسی تماشای گروهی تالار تشبوس‌های جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها جانبداری از اقدامات بین المللی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به آب و اقلیم و ترغیب و تشویق تشبوس‌های بین المللی تاجیکستان وابسته به اعلان گردیدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها و در این زمینه رشد سیاحی داخلی و بلند برداشتن افتخار ملی مردمی مملکت به حساب می رود. در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها 2025 و روز جهانی حفظ پیریخ‌ها 21 مارت کنفرانس بین المللی علمی و عملی در موضوع پیریخ‌های تاجیکستان منبع ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی اقلیم دایر شد. گزارش در این خصوص. در همایش نمایندگان مؤسسه‌های علمی، وزارت معارف و علم، وزارت کارهای خارجی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و کمیته حفظ محیط زیست اشتراک داشتند. ذکر شد که پذیرفتن اقدامات پیشوای ملت از جانب جامعه جهانی باعث افتخار ملت تاجیک است. تشبوس‌های جانب تاجیکستان دایر به جلب توجه جامعه جهانی به حل و فصل و دریافت راه و اصول‌های رفع مشکلات وابسته به آب و اقلیم و حفظ پیریخ‌ها خیلی مهم و سری وقتی بوده. جهت راه اندازی همکاری بیشتر جامعه جهانی در راه رسیدن به رشد استوار در ساحه‌های گوناگون زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در همایش متخصصان عاید به افضلیت‌های تشبوس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حل مشکلات آبی و اقلیمی سیاره، ریلکساسیای چندری پلاستیکی حرکت پیریخ‌ها، تشبوس‌های گلوبالی پیشوای ملت عاید به حفظ ذخیره‌های آب و پیریخ‌ها، عاید به وابستگی حرکت‌های پیریخ‌های خرسان و تغییریابی بزرگی‌های متئورولوژی، تحلیل حالت پیریخ‌های ساحلی چپ دریای پنج، نشابی شمالی قطارکوی هندوکش افغانستان،
тамоюлҳои глобалии таназзули пиряхҳо ва ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифз ва мутобиқсозии онҳо ба шароити тағйирёбандаи иқлим маъруза намуданд. конфронси имрӯзаи мо дар заминаи ташаббуси асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил ва гузаронида мешавад ва ҳамчунин масъалаҳое ки вобаста ба марбути пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доранд ба муҳокимаи имрӯза бароварда мешаванд ва дар охири кори конфронси имрӯза маълумотҳое ки натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи олимони соҳа ба вазорати идораҳои дахлдор равона карда мешаванд ки дар асоси гузаронидаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда натиҷаҳои дилхоҳро оид ба ҳифзи пиряхҳо пешниҳод гарданд ва мо тавонем дар заминаи ин таҳқиқотҳои гузаронидашуда роҳҳои ҳалли нави пешгирии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити тағйирёбии иқлим дошта бошем. таъкид гардид ки дар шароити имрӯза гармшавии ҳарорати ҳаво, обшавии пиряхҳо, хушк шудани чашмаву дарёчаҳои минтақаҳои аҳолинишин ва дигар паёмадҳои офатҳои табиӣ ба яке аз мушкилоти глобалӣ мубаддал гашта ба иқтисодиёт ва ҳаёти мардуми осоиштаи дунё рӯз ба рӯз таъсири манфӣ мерасонанд. имрӯзҳо захираҳои об зери таъсири хатарҳои гуногун қарор доранд ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум ба хусус ба амнияти озуқаворӣ, тавлиди нерӯи сабз ва пойдории табиат таъсир мегузорад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар саргаҳи захираҳои бузурги оби тозаи ошомиданӣ ва истеҳсолкунандаи нерӯи барқи аз нигоҳи экологӣ тоза ҷой гирифтааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки пиряхҳо солҳои охир зери таъсири тағйирёбии иқлим қарор гирифтаанд. обшавии онҳо ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи бештар аз 2 даҳсолаи охир аз минбарҳои баланди ҷаҳонӣ масъалаи мазкурро бардошта, ҷомеаи ҷаҳониро аз оқибати ногувори он ба сайёра ҳушдор месозанд. гуфта шуд ки бо назардошти пешниҳодҳои саривақтии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаҳои об ва иқлим моро зарур аст ки чун мутахассис ва муҳаққиқ ташаббускор бошем ва тамоми чорабиниҳои банақша гирифтаро пайгирона ба таври мақсаднок ва дар сатҳи баланд иҷро намоем, то ки онҳо баҳри рушди устувор ва амалӣ гардидани иқдомоти навбатӣ самараи дилхоҳ диҳанд. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ конфронси илмӣ назариявӣ ба ифтихори соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. дар ҳамоиш доир ба мавзӯъҳои арзёбии ҳадафҳои ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим, зарфият ва омӯзиши пиряхҳои сангин ҳамчун манбаи оби тоза, ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои марбут ба он ва ҳифзи пиряхҳо дар раванди тағйирёбии иқлим маърузаҳо пешниҳод гардид. зикр шуд ки тағйирёбии глобалии иқлим чун мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодоти судманд изҳор доштаанд. давоми 20 соли охир дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда, ҷиҳати пешгирӣ аз он дар Тоҷикистон барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 қабул гардида мавриди амал қарор дорад. бахшида ба рӯзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон бо ибтикори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон маҳсуб мешавад. ҳадаф аз он тарғиби ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон зимни хариди молу маҳсулот ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мебошад. бахшида ба рӯзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон бо ибтикори хадамоти зиддинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. зимни чорабинӣ таъкид шуд ки дар шароити гузариш ба муносибатҳои иқтисодиву бозаргонӣ инчунин зиёд шудани
шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон дастрасӣ ба маҳсулоти озуқавории бехатар масъалаи ҳаётан муҳим ва рӯзмарра гардидааст. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш, дар шароити имрӯза ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва рақобат ҳамчун институти ҳуқуқии мураккаб бо аксар соҳаи ҳуқуқ робитаи ногусастанӣ дошта, муносибати ба онҳо вобаста бо теъдоди зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрии техникӣ мавриди танзим қарор мегирифтаанд. махсусан қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз соли 2004 инҷониб дар мамлакат аз тадбирҳои муҳиму муассир дар самти таъмини ҳамаҷонибаи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ба ҳисоб меравад. зикр гардид, ки дар шароити ташаккулёбии ҷомеаи рақамӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, масъулони вазорату идораҳои дахлдор диққати асосиро ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии истеъмолкунандагон, таъмини бозори дохилӣ бо молу маҳсулоти босифат, тақвият бахшидани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва мутобиқ намудани он ба талаботи ҳозира, огоҳонидан, пешгирӣ ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо, такмили фаъолият дар самти таъмини рақобати солим дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ бояд ҳарчи бештар равона намоянд. дар шаҳри Левакан бо сокинон дар мавзӯи нақши зан дар ҷомеа ҳамоиш баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. бо ибтикороти кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҷаҳати амалисозии нақшаву чорабиниҳои барои соли 2025 ки аз ҷониби раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тасвиб расидааст, дар ҷамоати деҳоти Гулистон ва ваҳдати шаҳри Левакан бо сокинон дар мавзӯи нақши занон дар таҳкими давлату ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа суҳбату вохӯриҳои судманд баргузор карда шуд. дар ин вохӯриҳо аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва намояндагони хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри Левакан иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр карда шуд, ки рисолати азалии зан модар дар ташаккули тақвияти арзишҳои хонаводагӣ, таълиму тарбияи фарзанд, донишу ахлоқ ва таҳкими ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ибрози назар карда шуд. қайд гардид, ки занону модарони тоҷик дар масири пурпечутоби таърих дар роҳи озодӣ, истиқлолхоҳӣ, саодати миллат ва бақои давлату давлатдорӣ корнамоиҳо ва қаҳрамониҳои зиёде кардаанд. бузургтарин хидмати зан модари тоҷик дар он аст, ки ӯ роҳи озодихоҳӣ, мустақилият, худсолорӣ ва истиқлолпарастиро дар ниҳоди хеш парвариш дода, ин арзишҳои некро то наслҳои имрӯза интиқол додааст. имрӯз низ занону бонувони тоҷик бо дарки амиқи рисолати хеш ва қудрати волои донишу ҷаҳонбинии муосир арзишҳои ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ ва асолати таърихии халқро шарафмандона ҳифзу ҳимоя намуда истодаанд. таъкид карда шуд, ки саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баланд бардоштани мақому манзалати зан дар ҷомеа, дастгирӣ ва иқдомҳои наҷиби давлат ва ҳукумати кишвар дар ин самт қабули стратегия ва барномаҳои давлатӣ тибқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, квотаҳо барои таҳсили духтарон ва ҷалби занон ба хизмати давлатӣ ибрози назар карда шуд. ҳамзамон аз ҷониби баромадкунандагон масъалаҳои ҳалталаби самти занон аз ҷумла тақлид ба фарҳанги бегона, аз таҳсил дур мондани духтарон, оиладоршавии бармаҳал, пешгирии зӯроварӣ дар оила ва ҷудошавии оилаҳои ҷавон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд, ки дар мубориза бо чунин падидаҳои манфӣ дар якҷоягӣ талош варзанд. гуфта шуд, ки ҷомеаи солим аз оилаи солим ва оилаи солим аз зан модари солим вобаста мебошад. гуфта шуд, ки зан модар муҳимтарин рисолатро бар дӯш дорад, ки он таълиму тарбияи фарзандон ва ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намудани онҳо аст. аз занону модарон даъват ба амал оварда шуд, ки самти таълиму тарбияи насли наврас, ки дар самти таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон, пешгирии хурофотпарастӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва ташаккули эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ дар ҷомеа фаъол бошанд ва ин рисолати хешро бо ҳисси баланди ватандӯстӣ анҷом бахшанд. сипас дар фарҷоми вохӯрӣ бо иштирокчиён суҳбати озод ва самимӣ сурат гирифта, занону модарон дар самти ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҷомеа таклифу пешниҳодҳои муфид карданд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Леваканд, ахбор.
коррупсия яке аз мушкилоти замони муосир ба ҳисоб рафта дар сурати пешгирӣ накардани амалҳои коррупсионӣ садди роҳи пешрафту тараққиёти давлатҳо мегардад. бо мақсади амалӣ намудани бандҳои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2003 бо иштироки доираи васеъи сокинони касбу кори гуногун дар шаҳри ҳисор ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри ҳисор ҷиҳати тақвият бахшидани мубориза бар зидди амалҳои коррупсионӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор зимни баромади хеш иброз доштанд ки яке аз амалҳои нигаронкунанда ки ба пешрафти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири манфӣ расонида боиси норозигии мардум мегардад, ин зиёд гардидани ҳолатҳои коррупсионӣ дар ҷомеа мебошад. коррупсия зуҳуроти манфӣ буда дар сурати пешгирӣ нашудан он метавонад садди роҳи рушду инкишофи давлат гардад. аз ин рӯ мубориза бар зидди кирдорҳои коррупсиониро мақомоти давлатӣ танҳо дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ хоса иштироки ҳар як фард метавонад амалӣ кунад. шаҳрвандонро зарур аст ки ба риояи ҳатмии қонунҳои амалкунанда бештар таваҷҷӯҳ намуда барои ошкор кардани амалҳои коррупсионӣ ва роҳ надодан ба ин зуҳуроти номатлуб пайваста бо мақомотҳои дахлдори соҳа ҳамкорӣ намоянд. мубориза бар зидди коррупсия амали дастҷамъонаро тақозо менамояд ва дар ин самт баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва боз ҳам беҳтар намудани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, инчунин баргузор намудани мулоқоту вохӯрӣ бо тамоми қишраҳои ҷомеа яке аз роҳҳои муассир дар паст намудани шиддати коррупсия маҳсуб меёбад ва метавонад давра ба давра барои аз байн бурдани ин падидаи номатлуб заминаи воқеӣ гузорад. ҳоло дар мамлакат стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди татбиқ қарор дорад ки чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати амалӣ намудани бандҳои он равона карда шудааст. гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ ва истифодаи ҳатмии пардохтҳои ғайринақдӣ то андозае метавонад шиддати коррупсияро дар ҷомеа паст гардонад. таъкид гардид ки пеш аз ҳама роҳбарони соҳаҳо дар идораву ташкилот ва муассисаҳои зертобаи худ назоратро пурзур карда нагузоранд ки кормандонашон даст ба амалҳои коррупсионӣ зада обрӯю нуфузи ин ё он ташкилоту идораро доғдор намоянд. дар охир бо иштирокчиён мубодилаи озоди афкор сурат гирифта ба саволҳои ҳозирин ҷавобҳои зарурӣ дода шуд. чакан мероси беназири тоҷикон таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. иброҳим назрузода гузориш медиҳад. дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони чакан мероси беназири тоҷикон бо иштироки намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ баргузор гардид. нахуст намоиши осори эҷодиву ҳунарӣ ва дастовардҳои факултати технология ва дизайни донишгоҳ баргузор гардид ки дар он намунаҳои офаридаҳои устодону донишҷӯён дар самти тарроҳиҳои муосири чакан ва атласу адрас, кашидадӯзӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки дар замони муосир раванди ҷаҳонишавӣ доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва майдони равобити фарҳангиро фарох намуда зарурати эҳёи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва беҳдошти асолати онҳоро ба таъкиди иштирокдорони ҳамоиш рушди фарҳанги миллӣ барои таҳаввули муносибатҳои байнидавлатӣ дар самти эҳёи ҳунарҳои бадеии халқӣ ва ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ аҳамияти бағоят муҳим дорад. ҷумҳурии тоҷикистон бо анъанаҳои ҳазорсолаи фарҳангӣ дар минтақаи осиёи марказӣ мавқеи аввалиндараҷа дорад. бо назардошти аҳамият ва ҷойгоҳи махсус анвои гуногуни ҳунари мардумӣ дар рушди фарҳанги муосир эҳёи яке аз самтҳои таркибии он ки санъати чаканд гулдӯзӣ ба шумор меравад дар шароити имрӯза андешидани тадбирҳои доимиро талаб менамояд. 29 ноябри соли 2018 дар ҷаласаи солонаи кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО чакан ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил карда шуд. чакан як навъи гулдӯзии маъмул дар тоҷикистон буда он дар сомонаи ЮНЕСКО чунин муаррифӣ карда шудааст. чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст.
дар қисмати охири ҳамоиш барномаи фарҳангӣ фароғатии ансамбли зуҳал ва намоиши муд ки аз ҷониби факултети технология ва дизайни донишгоҳ омода гардида буд хотири меҳмонон омӯзгорон ва донишҷӯёнро болида гардонид. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای جلب جامعه به کتاب و کتابخانه زمینه مساعد فراهم آورده برای بلند برداشتن تقویت نیروی ذهنی و آزاد بیانی نورسان و جوانان مفید ارزیابی می‌گردد. در اول آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر نارنج آغاز گردید که تعداد عمومی اشتراکچیان را 1058 نفر تشکیل می‌دهد. شرح بیشتر موضوع در گزارش زائر نصرالله زاده. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال هفتم است برگزار می‌گردد. توانسته است چهره‌های نوی سخنور و سخندان را معرفی نموده شوق کتاب و کتابخوانی را در ضمیر نورسان و جوانان پرورد. طبق نظامنامه معین گردیده آزمون مذکور در سال 2025 ماه مرد آغاز گردیده تا نیمه دوم ماه نوامبر ادامه می‌یابد. دور اول آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر نارنج آغاز گردیده در آن خوانندگان و آموزگاران که تعداد عمومی آنها را 1058 نفر تشکیل می‌دهد که از این شماره 752 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در آزمون مذکور خوانندگان و داوطلبان از روی 4 نامیناسیا اشتراک نمودند. داوطلبان و اشتراکچیان آزمون طبق نظامنامه از اشعار نظمی و نثری ادیبان کلاسیکی تاجیک معاصر بچگانه و جهان را حفظ نموده اثرهای مختلف بدیعی را مطالعه نمودند. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برای تربیت شخصیت‌های با آداب، دانشمند و ایجادکار مساعدت می‌کند. این اقدام می‌تواند برای رشد معنوی جامعه و احیای کتابخوانی سهمی بزرگ گذارد. کتاب همیشه روشنگر راه انسان به سوی دانش و کمالات خواهد بود. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است یکی از مهمترین آزمون‌های سطح جمهوریوی در تاجیکستان بوده برای تشویق و ترغیب کتابخوانی در بین جوانان و نورسان مساعدت می‌کند. این آزمون دارای فایده های خیلی زیادی می باشد که برای رشد معنوی، ذهنی و اخلاقی اشتراکچیان مساعدت میکند. بهر هرچی بیشتر جلب نمودن و هوسمند گردانیدن نورسان و جوانان به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از جانب حکومت کشور تدبیرهای سریوقتی اندیشیده می شود که دلیل این گفته ها 100% بلند برداشتن مبلغ معین گردیده غالبان آزمون در همه دورها می باشد. طبق آن غالبان دور جمهوریوی آزمون برای دریافت جای سیوم 40,000 سومانی، جای دوم 50,000 سومانی، جای یکم 70,000 سومانی و برای دریافت شاه جایزه 140,000 سومانی معین گردیده است. در عموم برای هوسمند کردن 94 غالب دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و 58 آموزگاری که شاگردانشان در دور جمهوریوی آزمون سزاوار جایهای یکم، دوم، سیوم و برنده شاه جایزه می‌گردند. از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 6,670,000 سومانی جدا کرده شده است. در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد اوسیمی با مقصد جلب ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برای گرفتن تحصیلات میانه کسبی و شناسایی با رویه، اختصاص، زمینه مادی و تکنیکی و شرایط تعلیم و تربیت در کالج تکنیکی روزی درهای گشاد گذرانیده شد که در آن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه و گیمنازیاهای شهر دوشنبه اشتراک نمودند. مسئولان کالج ختم کنندگان را پذیرایی نموده به آنها مواد ترغیباتی و تشویقاتی از جمله روزنامه کالج، بوکلت و دیگر موادهای تبلیغاتی را تقدیم کردند. داوطلبان با زمینه مادی و تکنیکی کالج، صنفخانه و آزمایشگاه‌ها، مرکزهای تستی، کتابخانه، نمایش کتاب‌ها، دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و فرهنگی و ورزشی کالج شناس شدند. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک زینه سیوم تحصیل حتمی بوده از جوانان و نورسان تقاضا می‌گردد که در این ایام با آموختن دانش‌های معاصر از جمله زبان آموزی، کسب و هنر، علم‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی توجه خاصه ظاهر نماید. با این مقصد در شهر استرافشان تدبیرهای مهم عملی می‌گردد. گزارش فردوس عمرف.
در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و تغییرات و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، من بعد خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی عهده دارند که زینه سیوم تحصیل را در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی یا اینکه موافق طب و ذوق خویش در کالج و لیسه‌های کسبی ادامه داده صاحب اتستات صنف 11 و کسب و هنر گردند. روند مذکور در 75 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیای شهر ایسرافشان در وضع خوب قرار داشته در مجموع 4491 نفر در صنف‌های دهم و 3385 نفر در صنف‌های 11 اساس‌های علمی دوران صاحب استقلالی می‌آموزند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 62 51 نفر طالب علمان زینه سیوم در شرایط معاصر فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تحصیل می‌نمایند. بارگاه مذکور دارای شرایط خوبی تعلیم بوده، آموزگاران صاحب تجربه با استفاده تخته‌های الکترونیک و کامپیوترهای زمانوی با آموزاندن علم‌های معاصر و عملی سازی اصول‌های نو اینتراکتیوی مشغول می‌شوند. زحمت و تلاش‌های پیوسته آموزگاران مؤسسه مذکور است که چند نفر جایزه‌دار خواننده سال و غالب آزمون جمهوریوی اتستات اعلای اونیورسالی میباشند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 نیز جلب محصلین به زینه سیوم تحصیل در سطح خوب راه اندازی گردیده است. قابل ذکر است که در مؤسسه مذکور 14 نمود محفل‌های مختلف عمل می‌نماید و با این وسیله آموزگاران استعدادهای نوین را دریافته آنها را بیشتر هوسمند می‌گردانند. در این زمینه جهت پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها در سمت تعلیم و تربیت نورسان و جوانان با اقدام مسئولین مؤسسه چاره‌های عملی اندیشیده می‌شود که در رشد علم و دانش و سطح بلند معرفت حقوقی و انتظام نمونوی خوانندگان ثمره خوب آورده ایستاده است. روند مذکور در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 نیز قانع کننده به نظر می‌رسد. در مؤسسه مذکور 72 نفر خوانندگان صنف‌های دهم و 11 تحصیل علم نموده، 12 نفر در کالج و لیسه‌های کسبی علم و هنر می‌آموزند. در بارگاه علم و معرفت برابر فعالیت نمودن محفل‌های فنی همزمان با آموزش زبان‌های خارجی دقت مخصوص ظاهر می‌گردد که در آن از صنف‌های 1 تا 11 فعالانه اشتراک دارند. خرسندی آور است که جهت صاحب معلومات گردانیدن طلبگان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 یک عدد صنفخانه فن فیزیک با خرج 50000 سامانی و با تمام لوازمات خانش مجهز گردیده است که 87 نفر خوانندگان زینه سیوم تحصیل از آنها کاملا استفاده می‌برند. فردوس عمرов، مزبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر ایسرافشان، اخبار. بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شهر خوجند مسابقه بین المللی دوید دوستی ماراتون دوچرخه‌رانی با اشتراک ورزشکاران جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار گردید. توجه نمایید. صبح امروز در شهر خوجند مسابقه بین المللی دوید دوستی و ولاماراتون برگزار گردید که در این چهاربینی ورزشی نمایندگان جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان شرکت ورزیدند. قبل از آغاز مسابقه بین المللی ورزشی در خیابان به نام اسماعیل سامانی همایش وسیع دایر گردید و از جانب مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، نمایندگان از کشورهای شرکت کننده برآمد کرده تاکید نمودند که مسابقه دوید دوستی با هدف تحکیم روابط دوستانه میان کشورهای همسایه، ترغیب طرز حیات سالم و جلب جوانان به ورزش مهم بوده. من بعد نیز برای تحکیم دوستی و همکاری ورزشی بین کشورهای همسایه ادامه این تدبیر مهم است. دوید دوستی و ماراتون دوچرخه‌رانی بین ورزشکاران نمود ورزش در مسافت 7 کیلومتر از خیابان اسماعیل سامانی، بروش خیابان به نام رحمان نبیوف تا نزد خیابان به نام ابو عبدالله رودکی شهر خوجند ادامه یافت. ورزشکاران و دوستداران و علاقمندان این نمود ورزش نزدیک 10,000 نفر را تشکیل میداد از صبح بر وقت در کوچه‌های مرکزی شهر خوجند جمع آمدند. در دویدن اشتراک کرده همزمان با مخلصی خویش به ورزشکاران روحیه بخشیدند و این بیانگر توجه همگان به بردمی و سالمی عمومی گردیدن ورزش و تربیت جسمانی می باشد. ورزش سبک از جمله دویدن سال از سال در کشور ما رشد و نمو یافته، برگزاری چنین مسابقه ها به این نمود ورزش معروفیت بیشتر می دهد. همزمان در دایره این چهاربینی ولاماراتون برگزار گردید که در آن صدها دوستداران ورزش ولاسپیدرانی از کشورهای اشتراکچی مسابقه بین المللی بین هم سبقت نمودند. از روی شرط‌های معین شده مسابقه بین المللی دوید دوستی بین ورزشکاران 12 تا 15 ساله، از 16 تا 18 ساله و از 19 ساله بالا صورت گرفت. همزمان مسابقه به طور دسته‌ای نیز گذرانیده شد. میگن انا تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان
ما امروز ورزشکاران از جمهوری ازبکستان در مسابقه بین المللی دوی دوستی که در جمهوری تاجیکستان شهر خوجند دایر شد اشتراک کردیم. مسابقه در سطح بلند گذشت. آن قاعده و طلباتی که برای این نمودی ورزش بود رعایت گردید و ما با اشتراک در این مسابقه تجربه خوب گرفتیم، مهارت خود را سنجیدیم و تأثیرات نیک برداشتیم. با اشتراک در این مسابقه من به حد خرسند شدم و دیدم که چگونه ورزشکاران و دوستداران این نوع ورزش در جمهوری تاجیکستان زیاد است. فکر میکنم که من بعد چنین مسابقه اگر در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان دوام یابد به منفعت است. جوانان ورزشکاران با اشتراک در مسابقه مهارت خود را تکمیل می‌دهند و دوستی و رفاقت ملت‌ها باز هم قوی می‌گردد. در عرفه تجلیل نوروز بین‌المللی برگزار گردیدن دوی دوستی رمزی شکوفایی و آسایشتگی، سالمی جامعه و پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال به حساب می‌رود. ما اطمینان کامل داریم که این تشبس‌ها در دایره دوستی خلق‌ها یگانه نیستند و من بعد چاره‌بینی‌های سطحی بلند بین‌المللی و مانند این دایر کرده می‌شوند. دوره جنبسته مسابقه بین المللی دوی دوستی و ماراتون دوچرخه‌رانی در خیابان نشان و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفت و بنابر بهاگذاری هیئت حکمان از روی دویدن و غالبان از کشورهای جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که از خود مهارت بلند نشان دادند با افتخارنامه، مدال و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. در هیئت دستوی جای اول نصیب ورزشکاران جمهوری تاجیکستان، جای دوم جمهوری ازبکستان و مقام سوم را ورزشکاران جمهوری قرقیزستان صاحب شدند. این مسابقه نه تنها سبقت ورزشی بلکه رمز دوستی و متحدی جوانان منطقه گردید. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.